Gavrilović, travar iz Mokrog, koji je izmislio lijek protiv virusa H1N1, a čiju priču smo vam donijeli prije nekoliko dana, pored travarstva bavi se i uzgojem pasa. Naime, Gavrilović je izumio rasu psa koja je poznata pod nazivom srpski odbrambeni pas ili SOP. Proces ukrštanja trajao od ideje do završnog psa koji je bio prvi SOP, srpski odbrambeni pas, 10 godina. Počeo sam 1981. godine, kad sam imao 20 godina, završio sam 1991. godine kad sam imao 30 godina. To je bio proces ukrštanja nekoliko rasa. Jedna rasa odavde je bosanski tornjak, druga je napolski mastif, treća je Rottweiler, četvrta američki Stafford Terrier i peto je vuk sa romanjim, divlja životinja. SOP je na ovim prostorima postojao stotinama godina unazad, ali je 50. godina prošlog vijeka ova rasa izumrla. Te sam ja, znači po kazivanju ljudi koji su držali te pse i po istorijskim knjigama rekonstruisao rasu. Ljudi se čuli zašto napolski mastif, zašto američki Stafford Terrier. Ti su sve rase živjeli nekada ovdje na Balkanu. Kelci, veliki narod koji živjeli na Balkanu. Kulin ban. Ban je keltski naziv za junaka, za najvećeg junaka. On su živjeli na Balkanu i američki Stafford Terrier je keltska rasa psa, pa sam ga vratio nazad. Isto tako napolski mastif ili Rottweiler njemački, još prije rimske rase psa, Romanija, šta govori Rim, Romanija, ili Vizantija. Tako da sam od tih starih krvi koji su nekad bile na Balkanu ponovno rekonstruisao tu staru rasu srpske odbrambene pasa. Nenad Gavrilović za SOP-a štampa svoj privatni pedigre i u bivšoj Jugoslaviji i Evropi ovih pasa ima oko 4000. On je čuvar kuće, može služiti za policiju, za voz, za razne druge svrhe, a može biti i brend Bosne i Hercegovine, to robna marka. Pošto mi nemamo nikakvu robnu marku od država, ali druge zapadne nacije kako brinu o svojim rasama. Švajcarci imaju svoju robnu marku Bernardinca, Englezi imaju Bulldoga, a BiH nema ništa. Naš sagovornik nam je rekao da kada je otkrio ovu rasu, mnogi evropski mediji su pisali o njemu i njegovom ukrštanju različitih pasmina. Pisao s mađarske narodne reform, snimao na engleske televizije, to sve evropske televizije snimale SOP-a i mene u vrijeme kad sam ja predstavljao SOP-a široj javnosti. Znači, SOP je mnogo poznatiji nego što mi ovdje u Bosni što znamo o SOP-u. Ako želite postati vlasnik ovog dostojanstvenog i snažnog psa čuvara, njegova cijena je 300 €